Reka rero mbabwire abanyarwanda, ibi bintu niba Amerika itari kugambanira u Rwanda simbizi kabisa, kuko ngewe nkurikije ikiganiro maze kubona uyu bita Masad Boris uriya munyamabanga wa Trump amaze kuganira n'igitangazamakuru cyo mu Bwongereza BBC akakibwirira, bigaragaza ko harimo akagambane. Banyarwanda, murabizi neza ko u Rwanda rutigeze na rimwe rwemera ko rufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23, ntirwigeze rubyemera habe na gato kandi ntirubyemera. Ariko n'amasezerano rwasinye ntago harimo ahantu havuga ko rwemera ko rufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ariko uyu nguyu Masad amaze kuvuga ko u Rwanda rwose nawe ahamya ko rushobora kuba rufasha M23 mu kiganiro yagiranye na BBC. Umutwe w'iki kiganiro uragira uti amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na DRC ahanini areba M23, niko Masad Boris yavuze. Reka noneho mbasomere cyangwa se mbaciremo ibyo yagiranye n'iki gitangazamakuru byose, avuga ko u Rwanda rwose rufasha M23 kandi aya masezerano rwasinye ngo ari aya M23. Reka mubyumve, muze kwibuka gukora subscribe ku Dushya Kingdom. Umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika Donald Trump kuri Afrika yabwiye BBC News ko ingingo yo gushyira intwaro hasi iri mu masezerano y'amahoro u Rwanda ruherutse kugirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahanini ireba M23. Mu kiganiro News Hour cya BBC News World Service, Masad Boris yanavuze ko kuba u Rwanda rwarashyize umukono kuri aya masezerano byumvikanisha ko rwemera ko rufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 wongeye kurwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa guhera ku mpera y'umwaka wa 2021. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha uwo mutwe uyobowe ahanini n'abatutsi b'abanyekongo, uvuga ko wafashe intwaro kugira ngo urinde uburenganzira bwabo mu bwoko bw'abanyamuke no kureba abategetsi ba DRC bakisubiraho ku byo bari bariyemeje mu masezerano y'amahoro yabayeho mbere. Ku wa gatanu ushize i Washington DC muri Amerika, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe n'uwa DRC Thérèse Kayikwamba bashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi imbere ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio. Ni amasezerano agamije guhagarika intambara imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura mu burasirazuba bwa Democratic Republic of Congo bukungahaye ku mabuye y'agaciro. Abajijwe niba aya masezerano asobanuye ko M23 igomba gushyira intwaro hasi, Boris wagize uruhare rukomeye cyane muri aya masezerano yabwiye BBC News ati yego cyane rwose, ahanini bireba M23 ariko binareba indi mitwe yose yitwaje intwaro. Arongera ati ariko ibyo ni ingingo y'ingenzi y'ibiganiro bya Doha muri Qatar biri hagati ya leta ya DRC n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi n'umutwe wa M23 birimo gukoreshwa na Qatar. Rero birumvikana ibi aya masezerano bireba ahanini M23 hamwe n'indi mitwe yose yitwaje intwaro. Boris yavuze ko nubwo M23 ari umutwe w'abanyekongo ariko nta gushidikanya ko bafashwa n'u Rwanda, nta muntu n'umwe ubihakana. Ati ndetse nimwe mu mpamvu zatumye dufasha muri aya masezerano y'amahoro hagati ya DRC n'u Rwanda. Abajijwe niba kuba u Rwanda rwarinjiye muri aya masezerano bisobanuye ko rwemera ko rufasha M23, Boris yavuze ko atekereza ko byigaragaza. Ati kuba u Rwanda bari muri aya masezerano y'amahoro uruhare rwabo ahanini ruri muri ubwo buryo. Banemeje ndetse biyemeza gufasha mu biganiro bikomeje i Doha bijyanye na M23. Nta gushidikanya ko bafite ijambo rinini. Mbivuze gutyo kuri uwo mutwe, nubwo uwo mutwe ari uw'abanyekongo twese turabizi. U Rwanda rushimangira ko rwagiye muri aya masezerano kubera inkeke n'umutekano warwo ziterwa n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa DRC urwanya ubutegetsi bwarwo. Aya masezerano y'amahoro ateganya ko uwo mutwe ugomba kurandurwa.
Corneille Nangaa ukuriye umutwe wa AFC M23 aheruka kuvuga ko aya masezerano ya Washington areba igice kimwe mu mpamvu cyangwa se ku mpamvu z'amakimbirane muri DRC Congo, Democratic Republic of Congo, ko ariyo mpamvu bo bashyigikiye inzira ya Doha y'ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa na AFC M23 kugira ngo bakemure impamvu muzi z'ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aya masezerano yashimwe na benshi nk'ayanditse amateka ndetse ko atanga icyizere ko kera kabaye uburasirazuba bwa Congo bugiye kugira amahoro. Ariko hari na bamwe bayanenze barimo na Joseph Kabila wategetse DRC cyangwa se wategetse DRC imyaka igera kuri 18 guhera muri 2001, wayise amasezerano y'ubucuruzi ndetse ko ari ikinamico ya diplomasi. Kuri ubu Kabila ari gukora ibikorwa bya politiki mu gice kigenzurwa n'umutwe wa M23 wafashe ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa DRC birimo n'imijyi wa Goma na Bukavu. Sena ya DRC iherutse kumwambura ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe n'ubucamanza nyuma yo gushinja ubugambanyi bwo gukorana na M23. Boris yagize ati aya ni amasezerano y'amahoro, si amasezerano y'ubucuruzi. Hazabaho andi masezerano amwe n'amwe y'ubucuruzi. Amasezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu bibiri azabaho mu gihe kiri imbere vuba ngaha. Yanabajijwe icyo DRC cyane cyane abaturage bayo bazungukira muri aya masezerano y'amahoro, cyane cyane ko bivugwa ko amabuye y'agaciro acuruzwa cyangwa se acukurwa muri DRC azajya atunganyirizwa mu Rwanda. Ati muri aya masezerano rusange y'amahoro harimo ingingo y'ubukungu yo ku rwego rw'akarere, icyo impande zombi zemeranyijeho ndetse twafashe ko kigerwaho ni gushyigikira cyangwa se no gushyiraho gahunda y'ubuhahirane mu bukungu mu karere, kandi ni ingenzi cyane. Yanavuze ko rwose u Rwanda narwo hari amabuye y'agaciro makeya rufite ndetse kandi ngo tuvugana hari kampani z'abanyamerika zisanzwe zirimo gucukura amabuye y'agaciro mu Rwanda. Ariko muri iyi gahunda y'ubuhahirane mu karere ibihugu byombi byemeranyije gukorana mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo buri ku murongo, mu buryo bwemeranyijweho n'impande zombi, aho u Rwanda ruzaganira cyangwa se ruzagira uruhare cyane cyane mu bijyanye no gutunganya aya mabuye y'agaciro. U Rwanda ruhakana ibirego bya DRC irushinza mu gusahura umutungo kamere wayo. Muri icyo kiganiro na BBC News cyo kuwa kabiri, Boris yanabajijwe niba cyangwa se kuba Amerika yemera ko u Rwanda rufasha inyeshyamba za M23 zishinzwa kwica abasivile babarirwa mu bihumbi mu burasirazuba bwa DRC. Ikirego M23 ihakana bidasa nkaho rurimo kubihemberwa muri aya masezerano aho kubihanirwa. Yahakanye ati habe na busa. Mu by'ukuri ikintu cy'ingenzi cyane muri aya masezerano y'amahoro ni uburyo buhuriweho bw'umutekano wemeranyijweho n'impande zombi. Reka ntitubyibagirwe rwose ko ari amasezerano y'amahoro hagati ya DRC n'u Rwanda. Ndushobora kuza hano ngo dutegeke ikintu na kimwe ku mpande zombi. Bombi barahuye baremeranya, twabibafashijemo kandi si twe twenyine twubakiye kuri gahunda zari zisanzweho. Yongeyeho kandi ko mu gihe hari uruhande rutubahiriza aya masezerano hari ibihano rwafatirwa nk'uko Trump yabivuze ku wa gatanu. Biteganijwe ko nyuma y'uko aya masezerano ashyizweho umukono, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa DRC Felix Tshisekedi bazahurira mu nama i Washington bakazarangiza isinwa ry'aya masezerano.